Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Salmo 37, versikulo 24. Oray no maitibkol awan dwa-dwa ti ibabangon na, tatengtenglan ti apo ti imana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Anya jenadamag ko, Laura. Nakita na kayo ni Maria ijay ili. Ada kaduam alalaki. Kat addaan iti pamilya kano jay lalaki. Kuha na nang, Asawa kano day jay ti katrabahuan ni Maria. kuha na nang. Nagkuyog kami laang mat. Sigurado ka kaday, anak ko. Wala nang. Nasaya at ngarod no kasta. Diyak kayat nga adda pakasarsarita am amaday, anak ko. Tamaday ti kasta. Wan Laura, nakita kayo ka ni Manong Ben. Madlaw kulatan nga adda relasyon nyo. Anya, Iso nga yung bagak kanina nang mo tinakita. Gaputa sa bali tinadlaw ko. Maria. Laura, agayam ta. Katnaskan nga ibagakkan ka daytoy. No addaman relasyon nyo ka ni Manong Ben, nasaysaya at no lumiklikkan. Saan ka di aman nakimisa ka? Ngarod, saan amay ka natad ti aramid mo? Maria. Agayam ta, Laura. Katyak kayat nga adama di ama pagteng mo. Iso nasaysayaat no dumngag ka iti balakad ko. Liklikam ni Manong Ben. Tano saan, maamuan ti asawa na. Tatalaga nga ipakaamok iti asawa na. Anya. Talaga nga idanon ko. Tapno maamuan na ti aramid ti asawa na. No talaga, adi mo liklikan. Maria. Di ka kumagbalin amaag, Laura. Anya? Anggam apay? Saan ka di nga ayatan nak, Laura? Wen Ben. Ngam husto ni Maria. Saan ang mabalin ti relasyon ta? Iso nga itamot laang. Waswasan tan ti relasyon ta. Sana mabalin, Laura. Addaan kan iti pamilya. Iso adyak moten kaya ti makiag-agaw latan iti atensyon mo. Kunak man numaawatam dayta. Wen, maawatak. Ngam na amiris ko anasay-saya at nuhuston. Ngamin, awan mo't lang tinasaya at pagtungpalan ti relasyon ta. No di apa kan sakit tinakaw. Anya? No maamuan ti asawam daytoy. Sigurado, nariribok ton ti panagdanayo. Saan ton anaragsak ti pamilyayo? Saan to ang mapasamak dayta? Ladingitak, Ben. Ngam aglimipatan. Dayto yung timaudi apan agkita ta. Sige, panawan kan dito yung restaurant. Saan? Pangasim. Agbalin ang natalinay ti amin. Awan ti apa. Ganda dumapay ang makadadal iti relasyon ta. Kanti relasyon ko iti pamilyak. Gaputan na laing amang tanggal. Ladingitak, Ben. Dayto yung timaudi apan agkita ta. No kasta, winaswas mo ti relasyon nyo iti dadya boyfriend mo. Wala nang. Tapod no. Addaanan iti pamilya ni Ben. Ay, nasaya at launay anak ko. Ta saan ama iparbang daytang ar-aramidam. Amumot amaday. Amumot nga ada pamilya di lalaki. Ngam tinutupang pailaang. Nanang. Iti dayta nga inaramid mo. Kaslawan matlaang ti serbi dagiti ingka maad-adal no mapangkamakimisa, anak ko. Wan nga ron, nanang. Katsapay la kumata sa anin ang maulit, anak. Wan nanang. Saanan ang maulit? Numaminsan, dumtang kada tayo ti panubok, Laura. Masubok tayo no aginggat kaano ti kinatibker tayo iti anyaman abanag. Maria.
Kat no saan ka natibker. Kat kanayon ka maitibkol, awan si kamot lang ang taglakam. Iso na saysaya at akitaan tayo ang naimbag ti dalan tayo. Tapno awan ti pakaitibkulan tayo. No makita tayo nga dabato ang mabadakan tayo. Dilisyan tayo. Iti kasta, saan tayo ang maitibkol? Owen nga rod. Husto ta kunam. Ala, ingkan agpulos, tayo makimisa. Nakapulos ako. Ning kamutin agpulos, Laura. Owen nanang. Mabiit lang nga rod, Maria. Agpalasak biit. Jack naman na makita ka dito, Laura. Umay ka mo't makimisa? Owen, kadwak ni Maria. Ayan ti asawa, Manong Ben. Saan mo kadi akadwa nga imay? Urayak ida. Napandalaging matang iti sampagita. Kadwa na ti anak mi. Sige, umuna kami ni Tiunag. Sige lang. Maria, masakit anak. Apay nagluha ka akasta. Anya ko mati pa kasakitan. Gaputan na patagkan ko anak ti asawa kan anak na. Natural. Italaang ang makita. Ama ikadwahak laang itibiyag na. Talagamat. Maria, Ngam ti kapat ganiti amin, kat nakaamiris kan. Anak kaakal kan iti mading aramidyo. Owen, Maria, Ala, umunagtan dito simbaan. Di kan aglo akasta. Amangan noan niya ti makuna dagiti makakita kan ka. halo? Rabiin, ngam imawag ka pa'y laang. Kumusta ka, Laura? Apay nga imawag ka. Kailin ko nang nagtiboses na. Anya? Iti anya aga po, Ben. Gapot na kailiw ka. Dahil natipod mo marikrik na. Kailiw ka, Laura. Anya? Kaya't ka makasarita. Agkita tayong bigat, kalpasan ti trabaho. Urayan ka iti sigod nga ayuyang ta restaurant. Anya? Pangasim ko ma. Agkita ta ko ma. O sige. Patgak ti kayat mo. Jack kabaylan na mapukaw ka kanyak, Laura. Nagligat dahi kaya banag para kanyak. Timanglipat kan ka. Ben, Pudno nga asawa ka anak ko. Ngam si kati ay ayatek. Sipod na adaan ta iti relasyon. Nakaragrag sa kakon. Anya? Apay akas tati ko na. Idinto ta makitak ngat amas importante latakan ka ti pamilyam ngam iti siya. Saan ka di apod no? Sana bale. Taya ayatan ka mat, Laura. Naimbag man ta mairusok mo nga ibagaday ta. Ngamin, naragsak kang agpaiso. Nga masaksakitan kami iti asawam. Anya. Kasanon no maamuan ti asawam ti amin. Di natural ang masaktan mo. Sana bale. Tadyak magbaybayan ti pagragbang ka nakwada pamilya. Katsyak. Kasanumatan ti riknak, Ben. Naskan nga klonong kumanti amin. Nga ay ayatan ta ti tunggal maysa. Day talaga. Saan, Ben? Pangasim. Ituloy ta ko matirelasyon na. Amo. Ay ayatan lag. Kat di nak malipatan, Laura. Wen, saan ka amalipatan, Ben? Katpudno nga ay ayatan kalaunay. Ano mabalin ko makat agawin kan iti asawam? Ngam saan mat nga rod ang mabalin? Laura, aglidayak no lipatan na. Lading ita ka talaga, Ben. Iso apa nga asim. Maudi ko manday to'y apa nagkita ta. Madlaw ko analiday ka, Laura. Pasensya ka no nakasingakan ka. Ha? Ket, no makasingaak, nasaysayat no agpakada nga roden. Donato,
Kuang amin. Sige. Nasaysaya at no agawid kan. Nasakit ngamin ti ulo. Sige. Baliwak tumanin ti umay. Apay ang nagawid adagos ni Donato, Laura? Pinagawid mon adagos? Wen nanang. Amom, Laura. No agayat ka, nasaysaya at laangan ani Donato. Tamom day ti abaraw, at daan iti natalgad at trabaho. Nasingpet kan nagagatpay. Nanang. Awan di makunakin ko na. Iso amabalin ka di, Laura. Nilaangan Donato ti ayatem. Saan mo't ngamin analaka ti ibagbagam, nanang? Saan nagaputan na singpad? Wano nagagat ti may sa atao, kat ayatom latan. Depende mo't dayta. No adda agrusing a panagayat mo kan kuana. Masursuro ti agayat. Iso asursurwam nga ayatan ni Donato. Saan mo napanunutan di addaan pamilya a boyfriend mo? Taawan matla ang tinasaya at apagbanagan na dayta a relasyon. Amangan no parikot paikit di ti itdan na kan ka. Nanang. Ala anak ko, rabi ay. Intakat maturugan. Kat sakbay a maturog ka. Nasken nga agam amiris ka anaimbag. Apay nga da ka, Ben. Anya ti aramidam diti opisina. Kaya't ka lang ang makita kan makasarita. Umika. Rumarta. Ag-lunch ta adwa. Ngam, Ben. Laura? Ah? Kung natin nasabat kung adda ka pa lang dito yung opisina yo. Iso ang nagtuloy ak ngay May. Donato. Ni, ang damat gayam sa nga ilim. Wan. Kaya't awawisak ni Laura nga ingkambangan iti restaurant. Kuha. Sige, agpakadak nga roden. Sige, Laura. Inak nga roden. Makita mo, Laura. Di nak mainjan. Ganing. Ay ayatan nakpailang aging gaita. Amok nga ayatan nakpailang. Iso akalpasan ti trabaho. Umay kan to sukunan. Anya. Taapay. Mapantay jilaon yun. Iti resort ti gayam ko. Intag relax. Anya. Well, Laura. San ka dingawan sa rak mo inton bigat ta Domingo? Oh, di intag relax. Ben. Wen, kunamon. Gaputa mayat ka. Ay ayatan nak. Amok dayta. Kat di nak mapagkadkadan. Anya. Ben? Pudno gayam tinaidanon kanyak. Kat aging gaita, agtultuloy ti relasyon nyo kanil Laura. Saan? Nagbidot ka? No nagbiddotak, apay nga rod akadwam ita ti asawak. Ha? Kuha. Pangasim. Di ka agiskandalo dito, Rowena. Anya ti kayat mo ang mapasamak, si ka a babae. Dadaulam ti pamilyami, adaywam ti asawak. No di mo kayat ariribukak ti biyag mo. Rowena, pangaasim. Pakawanan nak, misis. Ngam nabayagan awinaswas ko ti relasyon mi adwa. Sige, inak ko. Awanan ka itibain, Ben. Ar-aramidak ti amin tapno naragsak ti pamilyata. Ngam awan lata. Nagbabae ka lata. Sana dito iti pagsaritaan ka. Umay kan. Rumortan dito eh. Sorry, Laura. Ngam talaga ngamin adya kaya ter aramidam. Iso asya kon amis mo tinagipulong ka ni Rowena. Katpud no, siniim na ti asawa na. Kat napanagnakan na ti pudno. Apay ngay naramid mo ti kasta, Maria. Amom ka di anak kababain kami iti dayjay a restaurant. Da kami tikit kitang andag iti tattaong. Lading hitek, ngamjak kayat ama isagmak ka. Man nakibiyang kalaunay iti biyag ko.
Sa anak amakibiyang itibiyag mo, Laura. Ngam gapo tayo ayaten ka. Kayat ka matabagbagaan. Ket pagyamanam kit din ni Maria, gapo ta di na kasinardangan. Ket amangan pa'y kit di, no aging ga ita. Ket nagtultuloy ti relasyon nyo kini Ben. Anya, Ti Diyos, ipatpatag na kapaylaeng, Laura. Taure maitibkol ka. Awan duha-duha ti babangon mo. Tatangtang lang ti Diyos ti imam. Ha? Wen, Laura. Wen, tao tayo ngagbidot. Ngam addala ta ti Diyos amang ipatpatag kada tayo. Katunggal maitibkol tayo. Si dadaan lata amang tulong kada tayo. Tapno bumangon tayo. Wendo nato. Kinapudno na. Idi pa lang ang winaswas kon ti relasyon mi kan ni Ben. Ngam gapo tagay hatak-latakan ko na. Iso a pinatgak ti awis na. Ngam, saan itan? Nagsukata kon iti number ko. Tapno dinak makontak. Kat ikarigatak aliklikan ni Ben. Laura, Saan na nasakit tinakam ko kan ni Maria agayom ko? Gaputan na amiris ko apudno tinakunana. Maditi aramit ko. Kat di na kayat nga adda madi nga ibunga na kanyak. Wen, kasta ti panang ipatag ni Maria kan kaagayem mo. Kat sapay la kuma, tag subli ti sigod alinangan nyo, kas agpagayam. Wendo nato. Mapana kita ije balayda. Kat kuyugan na kuma. Kayat ko ti agsuri kan ko na. Kan sapay la kuma. Tamapakawan nakmat ti Diyos itinagbasulak. Natural laeng ti panagbidot. Gamdumteng latama ti makuna a panagamiris. Ti Diyos, palagipan na tayo, numadi ti aramid tayo. Saplitan na tayo, mat no aglablabas tayo. Tati Diyos, di na kayat ama isagmak tayo. Tati Diyos, iso ti ama tayo, amang ipatpatag kada tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.